Zofa official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule tun tum chu ZPM office atana biakin mun chu saktum thu kan clearin kan ngai tha ho don ani ilo ngai thang ZPM office atan biakin mun chu saktum ruata sailo he thuleng vel ZK bai ka riak na hi kan chop chuak ve ni ye hei tun na ya chanchin thalo tak thu thin chong tak mai dara ZPM in an party office atan pathian biakin mun chu saktumin man la mek nia soyani hei hi thu dikani melviau le nga la aza thlaka arap thlak boka kanrama hetiang athleng tamai hi pathian thinurna kan tong bok na tur ani lowang tia soi theilo engpo ni se he chanchin thalo tak mai YouTube pa an po si ilongai thalo kangu kan thu ngai thlak kha achiang to boka soizom lowila hetianga pathian biakin mun meu party office munata na chu sakan tum tamai hi zorama thil thlengatan chuan arap thlak mama a oi po har sa jok hialani hetianga pathian biakin mun meu party office munata na chu sakan tum tamai hi zorama thil thlengatan chuan arap thlak mama a oi po har sa jok hialani engpo ni se ZPM ho thil tum hi a hlotin lo nan mi puiten thei top kan chuat lan po ala tul mai theiani a tul phot chuan engpo huamin a top rat thleng do dal mai tur ZPM thil ti swal rap thlak deuh mai chu pathian thu ko ra hmanga lem an changna salutuk le pathian thu an poisa lo lu tu hiani ram ro relna pathian ram tundin tumin anin soya chu an manifesto an da a an ngai poi mo berani thu po an ziak thap nge ni ti chuan an ma ni chakna po ni lo neutral rual ho vote zara an lo sarkar vel hlau maya ama ero chu ram ro rel na a pathian ram tundin chu a teu hian a teu lo atum hian an tum chin ei lova an hre to reng lo hei hi tlang bum na pathian thu mang mai an ni zia chiang hle ani tin an han sarkar tan tir khan ninevi simna ro pui tak kha chalein sin ninevi challenge ti in lamuala sai puan sinin an tong trai mu pa nima sela hei po ader mai a lem bokani engman sim lo lem chang mai an ni tuna hian thlakwa velan sarkar ta a pathian thu anga kala dananga ro rela dingna lal tiang ne na ram hruaya in sum an siam theina dan turingot boi puin mi pui hriat lo lama open tender lem le departmental works leman boi pui mu pa sarkar na thok ai kal lak ti topin ti si in contractor ai kal an lam mu thunga heng zong zong te hi pathian poi sak lo na vekani chia an ti pung zela an mani mi le sa te post le lo an ti pung thur thura bible mani in chom thau biram pu soite kha an ni ke chuan ka mu dan chuan ZPM sarkar hi thimma hruai ani pathian ti lom lovin setana zok ti lom tu te an ni chu wangin ZPM sarkar hi thuron ka peleang an sarkar tan tira session masaber budget session lai khan assembly house a recess room a council of minister le MLA te ma a inral rin na thu soin fuina thu cha ka soi to a nima sela omzia anei lo ani hi ka hlau ang nge in an kal tlatani chu wangin tu na hian thuron pakhat ka peleanga he hi an zom lo vai chuan an sop chuan a hle ang UPL lian dinga hrilong na kha athleng dik nge yang ZPM sarkar hian an MLA le minister te hian ader ni to lovin alem ni to lovin atak takin sai puan sin non le ro se tun tum chu ader mai ni to lovin thinlung thler tak mek mevin sim ro se ka in chu tong trai na in an tiang ti zia kang khan assembly house a nge sai puan sin chungin tong trai ro se ti chuan sim na nun tak tak nen ti bok ro se mi fa ten sai puan sin kher lova restricted tender lem manga contract na tho an sim the ni chuan sai puan sin chungte phei chuan open tender lem le departmental works lem le contractor ai kal la ki an sim thei nge turani ringot open tender lem le departmental works lem manga contract na pek le mu reng hi dan bo chiat na ei ruk vekani soimam thei ani lo
corruption na sa tak ani wangin pathian poina du lawani an na a that phot chuan ti hi chu thlan lung hnoi war a chunge ro thiang hlim si lawang lek ani chu wangin ZPM sarkar hi simna tak tak nun nen pathian hne na kir le ro se chu tianga an ti chuan mal som na an dongang chu tiang ni lowa tu nanga ankal zel ani ro chuan an siain a zui zelanga thima a lu tang chu an du thlan na ni ye upa h lalram tiama thuziak ilo ngai thak chun zomangu karil ruana phavetlat ke politics ngai to ngai lo social media po tongve lo politics in chir thena de po thlifim thiam ve wa in hrathin kania kanram lo hruai tu kal to te an thalove tina ni lovin ai hian kan kang zual mana ti be sein ke ngei point zep thua cheng lo ka vote ve ngei kha campaign la ya pathian la le pathian thu te nen in tiam na thil tam tak te kha ke chuan christian kan ni na angin kan ti tura ka ngai mai khang thil kha ka soitum ber po ni lem lo nimena tanga thu han thang ta hluai video le voice record evidence te ne na om thlap darme khian ka thinlung a vit ve jak maya tong chwa lo hi harasa ka ti tariau mai Assam regiment a hi chuan Hindu temple ba hi chu amvek kherlova North East te tamna Assam rifle ke mai ro hi chuan sa kho tin biak na tur hmun hi siamzia thinani Hindu tamna hmun AR kem temple a te chuan an Hindu pui thiam pon lammi te poin an ron tlo ve fo thinani kantin kwal pia kong thanga Mizoram AR te zinga Christian te anin khom na tan hun rei taka tangin manani to a kumsa kha zakwa sumkwa pariata khati lai revenue minister puton luyan AR ho tu te bia in sarkar pompui chawani ya kumtam tak in khom nan man ni to in kumsang ni som pakhat khan dani na phu tangin congress sarkar khan ram ho phalna len li sa siam sak thunga ni kha e ko sana hian pol om lovin ko san sang in khomin sipai pension to pon lammi te point mun dang pan lova helai muna hian member ni mek tam tak anom bokani sa kho dang te ang lo takin independent charsi Mizorama kan la om lo wangin ko ran zom ne nga ya arem chanda dangin sinod nuaya anom tamaya mission veng pastor bial nuaya anom thina tuna chuan dorpui biala an om AR ram le char saniangin danangin sarkara ho len lis anga akalanga ya mission veng presbyterian mingin len lis po hi siamani nge mun thalai kan chang lo te hi manirama si a vui vai om lek zok ma kalo ti thina AR la muala kantin kwal le AR main gate kongin kar mun thale nuam berla ya Hindu temple thale rem man nei thunga AR area chunga sa khodang Hindu te temple zok po I le nei saktum lova mani sa khwa mizo pui te in khop na zok I ta engdanin nge an nei tia ve hela AR commandant manga rule ko zen tuma thakhat bak chu mun dang biakin zong tura an ti tir tamai hi la muala kan sarkar tharin swal thupa choya bora sin chunga mi tuit la zoya kan nei ho te kha ka ngai tua hian heng kan thil ti na kan nuna lang lo ang maya kan khosale si te ka mu hian sinoda kan puipa thin reverend chaw thoma fam ka ngai thar hle mai kan ram hruai tuming kan chief minister nai taka om MLM hing lo lang tele kanupa pakhat a phone fo thu te AR lamin sarkar ho tu te thuwa tian ni thuan soite kan zirlai hruai tu hlui nationalist lama kanin nga na tur beranga in Hindu temple zok ti boile in son tir tum lova Mizo Christian te biakin zok political party office ata na aota hun rei tak sulai ko ran le apui pa te ati buaite sarkar lai zette ministry te kan chief minister te nen lama Assam rifle ho tu de thu an lo pen yanga an soi hi ko ran thinlunga tang chuan ka hre thiam thei meu lo tin kan MLA pakhat advisor to chief minister mevin helai ko hrunupa pakhat phone a call lo hian a MLA pui revenue department changtu minister te muin helai ram chungchang len list te hi chu hai chok ve mai turani lain kan MLA fing pui puya ngai te kho sajia hi amak le tla thin
eng po ni se kan biak pathian nging ve ngai lo chuan a ko ran te min la ve tlat awangin eng kim document fel fai tak kan lo nei sa tlat maya ama kutin min la huma thlamuang takin he ko ran te po anin khom le theidon ta land lease nei ve mi lo karin kantin kwal le main road in kara temple hi kan sarkar hian en fel jok sela ZPM office atan chuan chu sak the ni nge yang an ngam le ngam lowa ai ngatang chu ole kha upa h lolram tiama thuzia kania kan ngai dan te comment section lama kan da don nia